CM Dr. Tuliran Ronghang Family Kong Lampung Soro Pengkaji Soro Nangji Kalau Jabar Jalawang Kakak Long CM Dia Bangke Dopo Dopo Bisa namanya nanti apa nih pakai kecil tiga cok Lalu ini aku sama dengan untuk hai Tapi kalian sudah kapan ini kalau pakai panggung kayak kapan jalan di mana Soro Nangji Lapen Tim karden long tum sedang benangan nang cerat dulu. Lapen Dr. Dharam Singh Teramsa, Chief Convener Kangjang Teramsa, Karbi Indigenous Youth Council lo ngamepu Pilison Terang, alang litum cepaduk tiga jok. Lapen Advocate Kurusar Rongasar, Pilison Lekhe, alang litum cepaduk tiga jok pini litum lapuk kacing rumlong lok laki litum. Kopai letik pusing itu orang po. Legislative Assembly. Non-Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Man Kedo Dr. Numal Momin Apansi Karcho Asai Karupampo. Ilitum Kopai kini Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin alang lisita menang citong dun nasalang lipan Karbi Choi Puhu napen Jamrum napen Bongchin ipun pen sampai mampeng di ponitno. Now at this point in time, we are going to felicitate Mr. Rup Singh Teron, MLA, and also would like to felicitate Dr. Darsing Ronghang, MLA,
And also we are very fortunate enough to have here Mr. Abida Singh Englang, MLA. Commissioner Madhusmita Bhagwati. And also we would like to felicitate non adun thulake abarim MLA Chandrakanta Terang alang liphan sita me karbi man kedu pohu pen karsu ponje pansi apor en poniko.